Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsutsutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tadenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutwen da inadi. Ruliti ken Habibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning, good morning, good morning once again. Kadagita amin nga agdengdengeg, mga antisiparken. Mangururay kada ito nga programa tayo. Anya-aya. Today is Friday. Thanks God it's Friday. Once again, ladies and gentlemen, Anya-aya together with Ina D is still very happy, is still very blessed, and is still very, very confident na talaga namang, we are all blessed guys because tika-aduna nga paspasama kida tinga lawas ket nakapinpintas nakaad-adu digiti blessing tayo nakaad-adu digiti kayat tayo nga aramiden ket what a way to end our week is to be really happy, is to be really hindi feeling blessed because every day is a blessing. Every morning gising is a blessing, especially not the bangs mo nga kastoy ti kapintas na, di ba? Kasi kapintas na nga bangs. Thank you so much kung sino man tinang putis kini Ina D. Kung wala dang kas nakaludket, you need to be happy every day. Looking into the brighter side of everything. So even at dito mga video kina ti bangs to, ay ni Ina D, agpaka ubing ko na dahil. Ano nga rin feeling ubing, feeling blessed. Binibeki na nung kanito, feeling blessed, kaya ganyan kong kakabsat. What I mean is, no feeling blessed ko na kasi katadami dito, anti-felic no dito, mga kasanga, uri ka sa no tinignigat, uri ka sa no tikaawan ti kwarta, uri ka sa no tikaawan ti bibils. Dito i-feel ko latahan, dito feeling, dito anti-ping, dito feelingera, kasi dito kuma, no di, ipa-feel ko, iti inaldaw-aldaw, mauri ka sa no tinignigat guys, that, masapol, nakitaan tayo iti nalawlawag. Kitaan tayo iti napinpintas na perspective. Ama, kitaan tayo iti the goodness. Kitaan tayo iti napintas. Kitaan tayo iti napintas nga side iti amin nga mapaspasamak kada tayo ko na. So, naman tinapasama kita tayo. Kita ko nung napintas deti moods tayo napintas digiti para nakamake up. Good morning. Kada kayo amin sa napada. Kumusta man yan? Ayan. Good morning. Kada kayo amin dagayong ken kakabsat. Kaya Anya-aya will always be here to give you entertainment, to give you happiness every morning. Kaya po tayo isang deputy ko deputy platform ni kada dokhani kada da sa rolity nga mangted iti ragragsak, mangted iti ayat, mangted iti positive energy, positive vibes, iti inaldaw-aldaw. Gusto nga kita man dito umuna. The first to watch ko na nakasta is my favorite, Marie Grace Shasha. Hi Marie Grace Shasha, ni Shasha is watching. Hello to your kiddo and to your very loving husband and to the rest of the family ni MJ Bengwa, ni Beng, aglalo kada Mami Nita. Digiti immediate say the Joel groups, the Joro and the rest of the family, the Juan and the Mariano family, the Romel ken ni Mary Ann. Kumusta kayo amin nga agdengdengeg kan agbuybuya kada itoy programa ni Ina D. Good morning also to my dear Margie Domingo nga taga Nangalisan. Kumusta da nga ta ni Telma? Di dala nga ta agawis iti para lunch kideti nga aldaw ket awala makwarkwarta. Apauna tinigrigat ti biyagan aya. My Morales is also watching. Marie Grace Shasha. Hello, Ina D. Hello, Mang Danny. Ko na ni Marie Grace Shasha. Ano, kumusta kayo, Matt? How did you? O rin napayagan ng pasan. How did you celebrate your
July 4, da kayo nga am Amerikana, am Amerikano, dita Amerika. Diba? Nagpintas nga tan iti programa yo. Digitay kabagyan kada digitay kuha napadada dinner. Digitay gagayang kagakapsat babarkada napanda. Kuna na. Umay kan Mars for lunch. Kuna na ni Marty Domingo. Ano nga tati masida dito nangalisan kita ta. Good morning also to my gorgeous and beauteous and very nakasingsingpot, nakasinsin from the Mata and the Tabarejos. Cleo Mata. Lingling, kumusta ka kabsat? Ano ti birthday mo ta umayak tumamat? To my mother, the matriarch of the Maranan family, together with the patriarch ni Mami Tessie, ni Daddy Dante Maranan, ni TV, itong something na dito, ang amin nga business sense, ni Igananda. Good morning, kada kayo amin. Sabi ka dyan, nakita ni Dati Angeli Maranan, Banaagol. Pakbet nga saluyot, kunay na, what a way to kickstart our morning and our lunch will be pakbet nga saluyot. Nagimasan iti pakbet nga saluyot si Kagimma Albano Fernando. Kumusta mat ka ni Mami Mildred Fernando who's now in Oregon? Diba? Ano naman, pagsasalitan kayo itata, ako naglasbang ko na. Naglasbang dati ba? Naglasbangs ko na yung Naglasbangs dati bangs ni Ina G. That is the word for today. Naglasbangs Ivangs ni Ina D. Dingamin? Hello. Kada kayo amin na agding-ding. Din amamat ni iti big bosses ko in the person of Engineer Rolando Tamayo. Na nakabig busy. May panggap kita iti umay nga award giving body iti Ilocos Norte and we'll be tackling that later on. At the World Council Excellence Awards na mapasama kita nga July. Iti Ilocos Norte, ang kalat Ilocos Norte, there will be batches. Shout out man ko na ni James Edward. Shout out! Sheesh! Watching from Isabela. Kunena. Apo! Level up na yan. Level up na yan. Level up na yan, Mami. Good morning, Raymond Francis. Level up kumamat, Mami Tessie. Teresita Quintos Maranan. Sika, nag-level up na ka na. You are always my leveled up mother. Good morning also to my level up, Mami Mabel Rubio. Ma'am Mimi, Andres pa ba yun? Nukastoy na inaaldaw amang mga umubing datao biyag ayakuna na ni Ma'am Mimi Andres who looks very young. Kapag kami nakipadayayan dati ka anak ka kindaman ng lita, hindi namin minsan nga aldaw ka nakikita kami. Agpas, ako na medyo agbangkin natin pinagkita. Agpas pa siya ni Mama Bes, tas kunay natawagan tukan latan ni Mama Bes. Tawagak to ni Ma'am Mildred. At the very important nga ibagat king kwa na. Nimbang aldaw mo and also the matriarch of the Duldulaw family and the Duldulaw family and the Rubio family, the person of Mabel Rubio, Mami Mabel. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Kuna ni Mami Tessie Maranan, your looks. Kay itsurang looking great ko na pinadas ko man make up. Pinadas ko man tinag-make up itatakat. Iso nga padawatan, daman ka, di kita may make up yo, uray na, kurkurangan, tinilipstick yun, may magayam ni, tapno, uni nga makita, di gito'y flaws, iti, rupak mo ton kasi bumakot mo ni Ina di. Martin Garote Edra, good morning. Rujay is also watching. Hi Rujay, kumusta kan? I haven't seen you for a long time. Kumusta ka mo ton Rujay? And to also the matriarch of the Thailand, Pataksil Garces, dati the winningest nga nanang ko, di ba? Ma'am, Honorable LC Thailand Pataksil Garces. Baka agab-abay dati ni Ma'am Rowena Versosa. Baka agselos mat. Hello, Ma'am Rowena Severina Versosa. Digiti Honorable, digiti nga. Nananang ko kakapsat ko nga. Ang kakapintas. Ano nga sikreto ni Ma'am LC? Ayan. Takwa. Awang pulos pinagbakit. Digiti nga taktao. J. Lord Dancel is also watching. Pa-shout man kini EJ Parado nga fresh from Sitio Nagmarta. San Marcelino, mapamanikon ni J-Lord, digiti kakabsa natin LGBTQ dingras. Hi LGBTQ dingras. George Rasa Kabantangan. Ni nag-change po man tinagan mo si ka George Rasa Kabantangan. Kumusta sir? Nagatidog na tabang sponsor. Kung na, ano nga atidog ko, market shower banks deta. Deto'y manong KK dat. Watching at United Sarat Emirates. Kunana. Ala apo, Diyos ko. Pinagbalin mo pa yung nga Emirates. Ita Sarat. But anyway, kumusta kayo ita aming Sarat, George? EJ Parado is also watching. Nga pa kumusta ka no? Because she came from Nagmarkaan, San Marcelino. Jerry Cabanatan de Los Santos nga nakaimimas iti empanada na. Dita barangay Suyo, Dingras, Ilocos Norte. Di ba? Pag agselselos mo, ito yung dati DCRL, kita amamat niya Apo Rod Sadjan, our general manager, iti RPN, Radyo Ronda. Di ba? RPN! DCRL Radyo Ronda. Kumasama ni Sir Joel, palpalong hair.
digiti Engineer Smith, lalo kan Jaber, kan digiti duwapay nga naaaram, dito DCRL, kan digiti duwapay nga naaaram, nga security guard, nga agkakagwapo, agkakadakkel, ti sakada, kukukuda, digiti tababa, iti Pungtilan Building, iti paggasolinaan, iti RP Building, Calvin Casey Soko is also watching. Ay, Calvin Casey Soko. Nag-change man siguro na ganda ito nga taon, Calvin Casey Soko, no, baro nga gayon po kadeto, yung nata. Cheryl Cabanatan de Los Santos, hindi nga min, so kaimasan. Naimas ko na dito, engineer ko si Cheryl Cabanatan de Los Santos Maring ko, dito impakan mo kadakam nga empanada with malunggay. Inay EJ Parado, long time no shot. Ha ha ha. Kaano tayo man nga tagbibidyo oken with your team kunada nga kastada George Rasa. Kakatim da digito ato talaga gaayam dati LGBTQ Ilocos Norte ket ore pekit di mo kit ore pekit di mo amo di ba si ka EJ ken Jaylor ken George ore di mo maamo kung makita nga Becky. Hi Becky. Kasi kam namin ti Becky. Ore kayo man kumil mo na man pala dati kape. Na sobra aksama dati kape iti kwat. Ay ala sige nga ron, itultuloy tayo man gagayan kan kakabsat iti panagtutungtong kayo kaya dati nga aldaw, naglalo ka ni Bernabe Maria Guybuyan. Iti pa nagsubli dati programa tayo apo, hintay ko man pagsasaritaan dagiti incoming nga estudyante iti college, ana digiti kwada, ana digiti balbalak, digiti estudyante right after graduation. Hindi nga min? Good morning Philippines ko na iti pa nagsubli. Niingin na di for Anya Aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktore. Nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko. Omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin ti DCRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumanod a kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot. Ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipin nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo.
and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. Yes, dito pala ang ni Ina D for Anya Aya. Yan gagayong kenda kabsat. This portion is brought to us by Doc Hanis Tea because your probiotics, your prebiotics and enzymes, di ba? Formulated by Doc Hani Tamayo, distributed by the NGT Health and Wellness kan dagiti dispense na Drugstores Association of the Philippines. Iti lokalidad tayo kadagiti aming abot-butika soon adan to aminan and ijay Manila apo mabiro kan ti Doc Hanis Tea because is still in the running. Iti promotional activity ni nga buy one take one at 1-2 kailangan iti Doc Hanis Tea because tatak no maramanan yu ti efficacy na it will provide you nutrients for your body to resist against diseases kung na diseases Desa de la Cruz. So magumatang kayo iti Doc Hanis Tea because kat pinagpapanateng pinagtatanggaso kat mabirutan dayto ay nga produkto iti amin nga branches iti the generics pharmacy as our official distributor iti Greater Manila area. Ako nagpintas mo dati picture ni Juan, nagpintas mo dati picture ni Desa de la Cruz, dati profile pic na ti Messenger kas aking ni kay langit na naka-holy. Good morning kada kayo amin. So, Joel Madam ba kung na nakasta is also watching. Hi Sir Joel, Banks is live ina dito na lang. Tumanong Nolan Marana. Kung napadakin ko, gitin ng pukis kanyak si ka Sir Joel Madam. Sir Joel, natutuman istan nga nalipatak dito DWC ay umay kuntuman ala and I love you. Ni Manong Nolan Marana niya kasi is also watching the very good looking husband of my cousin Melchora Aquino Maranan. Diba? Hello Mang Nolan, I love you. Is still looking good at the age of 42. Diba? Et Josera, kung na yung ni Ina D. Ay, apo, di kita nagparadwar, gagayom kang kakabsat, anak papaalayo. Desa de la Cruz is watching, ni Sir Joel Madamba is also watching. Ano Sir Joel, malagip ko, di na ko nateteksanan, di na ko parmanunan, no, naimas mo tlaan, dati tapa nga kabalyo. Ginyana Di Calano is also watching. Hello, Tita Ginyana. How's life? How's our baby na ba itang dinagkitan? Ni J.D. Joyce Calano nga ba nga ko intiman kat dati utang ko kinkwanang bagas. Di ba Auntie Ginyana Di Calano? Kumusta kayo? Kumusta Danana? Kumusta Danta Peralta? Anak si Dain nyo. Sika Desa de la Cruz, aday istorya kinka. Igas ko kuman ni Sir Alan Balalio Galising now. Iti kalman for the global Pinas TV. Ay apo ta nag-out matan, timanaw matan na. Timanaw matan ni Sir Alan, yan dati platform ni Di Kalmanan, di ka di escape kuntulatan. But anyway, adun to pay lang ka nito, adun to pay lang nga moment nga may schedule kayo. Di man di sa runok takap ni Ma'am Mildred Fernando nga madama iti walwalay ta ita Oregon, USA. Tingamin? Paula Bianca Imperial is also watching. Grinitak dito yun. The mother, the matriarch of the Apostol and the Marcoses in the person of the gorgeous. Abi, nagpintas kayo. Sa bagay, Ukraya na tuman ni Ma'am Jane Apostol Marcosan, the very beautiful wife of Sir Saguyan Bayan Ruben Marcos. Abi, nagpintas mo ti outfit mo, idi kwan madam, idi inauguration, idi sa pata taking. Sila nang make-up, nagpintas ni Ma'am Jane Pineta, kakanida, dakin ni Dexy, di ba? Melchora Aquino Maranan, the mother of the treasures of Bingrals.
The Mother of the Treasury, sa sarunod na digitay, gagayan, tatapsap, kag mamanang ko nga, very supportive to me. Manang Melchor, Aquino-Maranan, it's been a long time that I haven't seen you. Agbibuya kayo, iti live ko, FB live ko, kundi programa tayo, iti Ani Aya for RPN. Cars, I like your shirt. Nangina dati t-shirt ko, ada partner na pa yung short. Manchor na. Dos Ballesteros is watching. Good morning, Nana Bakyat. Nana. To my dear Virgie, Joanne Villanueva Garma is watching. Please share this one, Virgie. Share mo man mo kini Joanne Garma. I miss you already, kunana. I miss you every day. Di namin, ngam gaputi na preoccupied tayo every day. Manchor na, nabay ka nga, dinag-chismisan. At chismisan to man mo maminsan kasin. Kaya nakatado, where can I buy one like that? Kunana, you can buy this at the house of Coach. Impadala ni Clayton Deto, agtay no nga short skin kwa, agtay no nga short skin long sleeves. Digitay kwa, kat kayang-kayang ti gumatang ati kastoy manumot lati kastoy mo nga digitay terno. Uso kami di kami guys. Uso kami digitay Korean look. Dakkel ti influence ti Korean. Even Dexy, even Jaja, digitay man pupukis kanya kada nga kastakap. For you to look young, madin digiti kwa, dapat nabungbong ba si tikiday mo. Pagsalitaan tayo man digita. Na magrita man pa ilang. Pong nanien, JDR ni Miss Agres is watching. Kumusta mo di pageant dita ban na si Miss Agres di na wala inayaban. Kumusta mo di kita top 3 nga nangabak ni Miss Gay. Uso-uso pa rin ang Miss Gay ngayon, di ba? Shane Madrigal Caridad is also watching. Apay si kainikan na apay siya kaan, apo kang balko, sakman mer kunana. Inikan na kikastoy, at the shorts na nga nakiting, kasi namin, kaya uso itatakit, digitay brands nga kuha, tsaka amo yung matan apo, agapot China, agapot Japan, agapot Italy, amo ni Nutoy. Inagagapuan na, adun digiti klase ti badbad, itatamang tsoon na si ka JDR. Shane Madrigal is watching. Uri makita yung kastoy, ado pa yun. Imo among no sino gusto, di ba? Kasi, so ang pagsaritaan tayo. Digiti yung products, products tayo itatard. Apay nga made in China. Let's say ada nang regalo kinka. Your friend, let's say ni Manang Chona, she took a vacation and she went to Hawaii or US. Pag-usapan natin. Tapos pinasarabon ng imang Chona itimay sang Nike Air nga ano nga di walking shoes or rubber shoes. Ginatang na itinangina. Nung kita made in China, kunana, made in China. Or made in Thailand, or made in saan pa ba? Kasi ngamin, iti istoryada dati ako, dati agat at pepe. So, dati ngamin kalagayan iti ekonomiya, iti Amerika, din maba iti workforces na because of the recession, because of the pandemic. Iti China, they have a lot of resources, human resources at that. Kaya, makikontrata ni China or ni Nike, kasi dapat Nike Philippines, it is in going to Calamba. Tama ita, di ba? Ita SLEX makikita Nike Philippines. Ni Nike Philippines with the specifications given by Nike International or Nike, saan ba ang pinaka-sentro niyan kundi ba Amerika? Ti Nike. Mangtada iti specification nga oy Pilipinas. Sikat yung mga ramid man digito yung designs. Kunana, it is made in the Philippines, guys. It is made in the Philippines. Assembled in Mexico kunana tayo. Assembled in Mexico, made in the Philippines, kasi iti drama da. It is made in the Philippines. Nung napan i-giant, tatakandan iti made in USA or made in Cuba because that is their right. Diba? Right nila yon. Marvin Sahagon is watching. And then, anak na, agad natin kunakon. Kas day mat, iti products, adapay spam comes, which comes from China. Kasi nabababa, DJ panang bayad da. Kasi no, di Amerika ngamin, ti pakaaramidan na, nangingina, DJ pagbayad da iti labor kakas day apo. Even Barbie, Mattel Industries, di kita garamit Barbie, mostly agaputi, di kita branded kat agapu ijay, China. Di ba? Josie Ramos, sabi ni JDR, wala yan sa brand or saan country galing or gawa. It's up to you to wear it. Not the dress wearing you. Ang pepeso, it is not the dress. It is not the dress. It is the carriage. Di ba? Nalang nata ni Miss Agres. And I believe you. Beda John Lumabaw is watching. Arnel Salvador is also watching. Ore tibadom, kat kurtina. Kung nga ni sino, detek tatayan. Make-up artist ni Sharon Cuneta nga galit ni Fanny Serrano, kuna na nga kasadigiti designers. Oray kurtina ti padait mo, kuna na. No! Napintas DJ pa naka-execute mo. Napintas DJ na nangato ti confidence mo, balang siya Garcia Lani.
It counts. Di ti kapipintasan na. Uray magkanginginaan. Uray magkanginginaan ang Del Salvador, Valencia, Garcia Lani, day Bagong. Di ngamin. Uray magkas ti kanina na, day bag mo, nuhaan mo nga maitag-ay. Diba? It's the self-confidence. You need to have that oozing self-confidence para mai-project, diba? Iti pagpajan na kasagat, dapat mai-project mo, diba? Siyang Estabilio Guerrero, tapno, hanga di best in gown, kuna na kuma. Apay di best in gown, di kapipintasan nga gown, kuna na ka di. Ay apo, nagalistot oras, kitain yung kadlaang, iti 12 to 15 minutes, guys. So I really need to have a commercial break. Kat agpungpung tot no kati technical department, digiti daraktel nga sponsors kayo, kan digitay adupay nga ganwat tayo nga naskan nga may commercial, kadya no kan may bagbagas ika balang gagarin, di ba? We need to pause for a commercial break and we'll be right back with Ina D for Anya Aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Yes, good morning once again. Ina D is very back. I'm so back again. Di pagsasalitaan kayo tayo si Kabalang Gagarin is, dati ko ng Balang Gagarin. Hi Inay, nagpintas, dati yung bangs mo aya. Talagang nga dati yung bangs ko tinagbiskitaan nyo amin itataya. Ano dati agong ko. Dati agong ko nga napan ko, anan? Init kanti ko, ape di yung ma-determine na kasta, di ba? At ape dati brush ko. Good morning, Balang Gagarin. Christian Kier Beloria is watching. Sheng Estabilio Guerrero is also watching. Ituloy ko. When it comes to pageant, di ba? Good morning, Ma'am Divina Calano. At ang tuman umay niipan, Ma'am Divina, nga surat, nga aga po iti World Council Excellence Awards, Ma'am Divina, for iti MPS Dingras. Good morning kada kayo amin, ni Apo Julius Basalio. Ma'am Tarsila, Kalaykay, and Ma'am Divina Calano. Good morning. Kunan na. Anak ko na niya. Reka. Naka-eyeshadow ka pa'y inay. Karaman nakno pa amin daytan inay ko na. Okay. Magusto pa'y dati lipstick mo ko na. Lipstick ko si Kabalang Gagarin ka from MK ko na. Kitang dati lipstick ko dati haan na lipstick actually it's a lip oil. Idun una na, tawag na lip sheener ko na. Lip sheener. Kasla slightest hue of pink la deta sika Balang Gagarin. Mapantayo ki detoy. Good morning, Alexis Medrano. Mapantayo ki detoy pagsasalitaan tayo nga yala po. Okay. Ano ka din? Ay, ako, ura ka man kita tuman. Kas na kulay ti dalem no ko inay ko na. Kas kulay ti dalem ko. Okay, kas na kulay ti dalem. Thank you so much. Iti kinauyaw mo, Balang Gagarin. Sapay kumata, adot customer mo ita nga bigat. Iti kinalaing mo nga umuyaw. Kasla ka lang napintas unay. Good morning to my cousin,
Ate Vicky Rotairo, coming from the gorgeous city of Valenzuela. Hello, Ate Vicky. I miss you guys. Miss na miss ko kayong lahat. Love you, sabi ni Balang Gaganin. And then, ituloy natin. Ituloy tayo DJ Kwentuhan for Ani Aya. No best in gown, kung no best in gown, it doesn't mean that you are wearing the best gown in town. It doesn't matter if you are wearing kurtina, di ba? James Layawen. Hello dear, sabi ni Ate Vicky. Hi ate, kumusta kayo dyan? Regards to all. Ado umamang si dati, balang nga, gagarin ko na, naka-blast on kapay ko na. Katanak ko mga ron, si kabalang gagarin ka TV, dati papanak. Gusto nga dapat nga ag-make up ah. Gusto nga, digit ito make up ni Ate Vicky no Mapanak, Manila. Dawatot to kasi natipintas, digit make up dati kasi sin ko nga ni Ate Victoria Aquino Rotairo, my gorgeous cousin. And to my guwapong cousin also, Joel Juan is watching. Hi to Joro, Joelyn, Joel Rubes. Di ka di awanti kon si ka Joel. Di ka di awanti, ano na ganan? Klase da Joron. Awanti klase da Joron itatan. Di ka di mabukudam idan. Awan ungat akat ay ayam. Di ka awang klase ng ubingon. Anak tubo na dagat di ka anak aglalaban da mga agiinan. Aglalaban dati MML. Alas sige ko na mo. Enjoy yourselves for in August, into no August guys. Into no August, patay man. Agpukaw-pukaw man ng internet tayo, guys. Agpukaw-pukaw. Diba? I love you, Joel. Anak ka umay di padaya di kalmanon si ka Joel para panugat sang-sangput ko di pinag PM ni Joji Aquino. Hi mang Leilani to Joji. Kasla ka lang digitay superstar ti Korea inay. Ay kaya ko deta kasla ka lang digitay superstar iti Korea ko nana. Kasla Korean bag. Iti national TV, iti national radio, ipakpakaamok kada kayo gagayem ken kakabsat ni iti Lawag City, adda ka uuyawan nga bakla. Adda ka uuyawan nga bakla, jak amo nalabos nga panagdayaw, nalimed nga panaguyaw in the person of Balang Gagarin. No sinuman ti makamamok ni Balang Gagarin iradyo kun apo itibig pay, uyawon na ni ina di. Mason Joyce Vicente Mateo. Ayan. Tikay na nga sa awan. Ti best in gown, best in casual wear. Iso nga dano ka gaapa. Best in gown na, best in casual wear pay. Best in swimsuit pay. Gagayam nagpintas dete kung apin iso na nga ba nga ta. Nagpangit dete gown na ni Balang. Kasi kuma, nailusar na nga ba ni Amanda kasi kuma. Kat ko na DJ Judge mo akit kami nag-judge sa kami MC. It is not the gown itself. It's not the gown, but it is how you carry it, di ba? Good morning, McDonald Albano. The most beautiful member of the LGBTQ Fuse Dingras. Ay Macdo ka na yung kang ikuka. Ni Macdo, dati ipag ko nga nakapimpintas. Isot ka babaknanan, isot ka supportiban. Nung padak mga analay nga sumao, padak mga analay mo umuyaw. Iso kasi ka Macdo, suportaan mo dati ko. Iso natin bagi dati McDonald's 24/7 grocery nga. Makikita tayo pagkatangan tayo itinalalaka, ita barangay. Dancel talano ko dito si ka Macdo, Dancel or Albano. Just look for Macdo. Digiti man adata Canada. Nagadayo matan. Digiti adamot Canada apo. In kayo gumatang kaniminyang. Kayo gumatang kaniminyang no kat isok kalalakaan. Ikapit ko nga Herminia Salavino Miguel. Good morning kada kayo. JJ Portela Gallegos. Diba JJ Portela Gallegos. Dati gayem ko iti FB nga taga Sultiano nga aga i-message na then erasen na. Tsaka amo na dati erasen na makita to la dito erasen si ka JJ Portela baka hindi pagsasawan na iti datoson. Love Geraldine, na imbangal daw mo, inay, God bless ko na. Thank you so much, Ampit, for the makeup. Nagtintas da, Janine. I would also like to convey my congratulations to my niece, Jamie Janine Aquino Pascual, for being an awardee. Dako yung bagbaga. Grade 1 to the college son, kat isunak kat mapadayawan na mangibaga nga with honors or cum laude sa dati kaanak nga ni Janine. Erminia Saladino Mega. Kat katawa anak si kami ning. Nininyang awan tikwana, awang pamati na kanya. Ninyang may sa iso na kadagiti successful stories who went to Canada to work together with her family nga naka very workaholic dati nga kasinsin ko. And then, at nabirukan na nga obra. Anati kapipintasan ko mga obra. No di si kati own boss. Si kati boss iti bagbagim. Awan ti boss mo di ngamin. And she became an entrepreneur. Imagine, di ba? Christine Go, good morning. Dexter Manera, good morning. Bye for now, Mami Evelyn Gali, and to your family. Ni Kuya Ferdinand, kandeta anak na nga nakapimpintas. Ni JJ Portela Gallegos, Allah kung kunan. Talaga, amat si ka. Melissa Gallegos, Dichoso Maranan, ipilyan naman kinigite ba? Dunga nalala kasi ka, anak ko,
Melissa Gallegos Dichoso kat maawan na nakibadbadon. Good morning, Eric Cruz. Mind coach cert ko na. Ipawit ko to si ka Eric Cruz detoy. Basta kanayon ko ag-short kinakiting kung magugustok deti lupom si ka Eric Cruz. Kam deti amumlatan. No, buy-buya, dito picture ni Eric Cruz. He hails from Hawaii. Talaga nga nakapimpin kasi dito lupo ni Eric Cruz. Jonis Castillo, to my dear Jonis Castillo. Good morning kada kayo. Puro greetings itata. Napintas mo ata, i-greet kayo kat do mga mingkat medyo na stiff, medyo natangken kan digiti pagsasaritaan tayo nuda. Tumakat hantay unya maragsakan ata digiti katotohanan, aglalo no katotohanan ti bagbaga ni inat di ba? And then, Jonis Castillo kan ni Joji Castillo, ni Rafael Macho. Kumusta? Hello kakapsat. Pasok at manliga ng mga barangay office sa Santiago City. Kunana. Kadagiti amin nga mangbukbukel iti liga ng mga barangay iti Santiago City. Good morning kada kayo amin. Dagayan kan kakapsat. At tuy man ni Ina din. Kumusta amin? Iti on taking. Kumusta mat ti mayor? Do we have a new mayor or a new governor in Isabela, apo ko na ni Eric Cruz. Kung talaga mo si Eric Cruz, anak ko mga rot, ilam-lamang ko anak ko talaga, anak kapinpintas, di kita lupong. Ipang kita nagtuman, dito usar yung mga kuha, dito usar yung mga boxer shorts si ka Eric Cruz, kat napipintas, ito nag-sale. Pag kita nagto, akit ti paborito mo kasi ka Eric Cruz, ka puraw. Puraw nga boxer short, puraw nga brief. At ka talaga hihingga, maglaw you guys, nung nadating ti TV, I need to wear something colorful kasi nung mga kastakat, puraw, latama kami ti, gusto sa rin ni Inag, iso nga mabulingan ganda duma. Ito no maminsan nga programa kat agpurawak tuman. Kasi na makifeel ko kideting aldaw kat puwera, na maglaki kinta agkukwa agdodok hangis TV ko sa kagayan kay kakapsat. At di kita tiyan ko na nga, nalang ni is, di kalman, nalang ni is, bago na naitutok lang, dati electric pan yan, dati likod ko. No, amin, dati maturugak, pasaray, no napudot, si uuyos ni Ina, as in nakalabos na talaga. Nang dati medyo nalang ni is, naka-boxer short up lang, or boxer. Alam tita, alis tumamansaan kan makita nukto tapuraw. Paan? Amom aming nga bado kan aming nga brief ko, mabalin ko nga ipadawat hindi kay color ko si ka Eric Cruz nung uray butta-buttaw ti brief ni Ina di kada boxer short ko. Basta papudawot. Amma deta ti ugali. Ori sino pang damagan nyo? Mamanuak lang nga agusar. Ti kakastoy nga kulkulay, di ti colored na dresses or even ngam iti boxers ko mostly kat puraw. Makapurawak kas nakla espiritista because espiritista ngamin kat nakatiawag dar kanya espiritista ti pants ko kat puraw, ti boxers ko kat puraw, ti t-shirt ko kat puraw kas jay kurang na lang nga puraw pati payno ko ti anchos ko kasagat I get to use di kita puraw di ngamin kurang na lang nga puraw nga buo di ba ay apo nakalayos nga talaga maminsan man pay apo pagsasalitaan tayo depende na anang to ti sumrat kada tayo kaya ti sumaron last nga 15 minutos may ka maudi nasa rap dito anya aya guys ituloy tayo ito kadagiti at adupay nga pagsasalitaan at adu nga greetings dito pa nagsubling ni Ina before anya aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktore. Nung mo itlata. Usar kiti ko serkot ko. Omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di kuan ala sinubok kumot ko na ni doktora nga
15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po juice. Nga napintas ni pinagbawas. So nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. Yes. Agsugsubli ni Inadi for Anya Aya. Dati pala hindi ito yung RTN, DCRL Radio Ronda 639 kHz. Once again, i-greet ko man ni Ma'am Babylin, ni Ma'am Babylin, itababa, ni po Richard Pumpilan, iti kwata yung the city engineer of Batak City. Diba? Hello Kinta, Manong Julian Ngaruot. Good morning. Alit ko man ni Eric Cruz, anak ko na alis tumaman saan kan makita no katakuraw ko na haan talaga. Sige, no ikaw natulat ng arudon ko. Sa baligay white, sa nga dosena nga white, sa nga dosena mo nga black. Thank you in advance, Eric Cruz. Thank you in advance, Eric Cruz. Kumusta gayang Eric Cruz? Anak ipasamak ni today dito, di July 4 yo. How did you enjoy, how did you celebrate your Aldaw, iti America? Born on the 4th of July. Ito na nakapo. Alito, data, born on the 4th of July ni Tom Cruise. May dapay nag-shooting dito yung Pilipinas. I believe, dapay may isang eksena dito yung Fort Ilocanja. Dapay dito yung Santuns, La Paz. Dapay di Paway. Good morning to Sir Dan. Kapunita Sir Dan and Mag Julien. Kasi naman na nakapurpormalan. Dito kabagyapon nga karubak pa. Dita Guerrero. Good morning Sir Dan. Kung nanapay good morning kami kita tricycle drivers. Especially ni Boy nga Aquino. Good morning kani Boy Aquino, ni Victor Aquino kani tricycle drivers. Macdo. Adang TTM ko mang sika Macdo. Ang amon ni Jessa Macdo, dati Becky EJ Gabon. Engkanto man paayudaan ket bumakot-maton sika Macdo. Boring batas la New Year, adot fireworks ko na. Apay ko man nag-boring katakapin-pintas napangkapay ng anak itikasa ay nagabay pa ni Eric Cruz tikasar. But I celebrated with my loved one, which is my family. Of course, di ba Eric Cruz? Hi, Ana Karenina, Benoma, may lalab, si Banks, kuna na, si Banks, kuna na, nakabangsak, di ba? So, di ba, baga kami dito, alilawon, dakla, Jericho, kani dito, Alan Agni, Mangkati Castillo, Belong, laglagi pa,
ni Jessa nga taga Gabon, our next project. Di ba? Hintay to man bibisitain ni Jessa. Ni Nana Jessa, nga nanang tayo, nga nagkakaon nga bebeti. Ay na, kumusta mat? Iti pa nang celebrar mo, iti bakasyon mo. Did you have your vacation? Clayton Sinay, kumusta ka? Anong oras na tagsayin? Rabi Iman nun. Rabi Iman, iti Amerika, itatan. Jaja Malbargantala is watching. Catherine Castillo-Belong is watching. Our pharmacist from the Dingras District Hospital. Jaja Malbargantala, who's having her, inubram si ka Jaja Gantala, di kalman. Kat ko na ni dati Jaja, kat madama kami iti defend. Apay po mga agi-defend. Kuna, apay ada thesis, iti culinary. Arts when no cookery, kuna. At dalukwa. Good morning, Ojin Kena sa Coco Jong. Ito no next week natat pa ng schedule ko ti pa nag-guess ni Ojin Kena sa Coco Jong. Tapos na, Korean ko na kapagpigpig sa influence musika Ojin Kena, da kayo nga taga Korea, no analaunay ti dayan ti Korea nga talaga nga the whole world is really crazy. Everybody gets to be crazy about Korea. Aglalo ti culture, the traditions, the customs, the fashion, the music itself, di ba? Nakapinpintas na talaga iti Korea. Gusto mo talaga nakapinpintas ni Kwan, ni Ojin. Nakapinpintas ni Ojin, kasi Korea-Korean. Crazy with that trend, BTS ko na. Huwag na rin, napipintas, lalo kinikita ganun, di kita Korea novela. One, I get to watch, no, mapalpalpas, di kita Korea novela. At apagrugi na kailangan, nakaigda akon, madin, makatulog ako si ka Edgar Bet Malabed. Hi, Edgar Bet Malabed. Good morning, Kinka, and regards to your family from Las Vegas, USA. Ano nga takong kuna ang kasta? Ano nga tanganing ti sikreto? Napintas namin ti market da for the Korean, the K-pop culture. The K-pop culture. Inom amampay apo, deti po. Ay na apo, last leg, deti po ata yun. Mautugi man nga parte na, deti anya ayan, deti nga aldawon, guys. Kinamdam lang, nakaalis ko kay aldaw. Nagalisto pa ito oras, gaganyan kaya naraksa. Barbie Agasid, Manmano, good morning. Hindi ka nagsalitaan kasi ka, Barbie Agasid, Manmano, nalipatang samot ng anak ko. Kamakanta ko masumarong karton ni nanang mo manen. Good morning ka ni Kilo, good morning ka ni Barbie Agasid, Manmano. Dikit ay sagmamano laang. Sagmamano. Dikit ay, oras sagmamano kami, kita ka ni Barbie Agasid, Manmano. Quality time lata kideto kan ananagan na ay latamat kan ni Barbie Agasit man manong. Alis to tita, magudwaman ti Julia yan, Diyos ko aya ko na. How are you, Eric Cruz? Kumusta tayo panagubram anak ko? Kumusta kayo amin dito? Hawaii, to your mother and to your family, the Cruz family. Kumusta man ata da Burnok Bulibol, da Jana, da Eman, da Mang Rowena, nagawid da. Ni Mang Romeo Junior and Senior, kumusta da nga ta? Di na lolong hair na nagugwapo. Nagawid da mo lata nga di kam nagkikitan. Namamoy, bumakmanang da Jana Garcia, kanda Bulibol, kanda da Eric Cross. Yo, hindi na pa, naminsang nga napang ko, tinagnaan ni kan J-Bear, napang kami, nagkikita ti venue for an event. Nakita nga kasta, dapat, barong nga, DJ no pa nga logan si ka Eric Cruz. 4x4, wano anak na design, basta kayo napintas nga lugan nga, naimas apagluganan. Basta all-terrain vehicle, di kita pang 4x4 or a mountain or a river or a digitay rough road, off-road vehicle ba? Digitay off-road vehicle. Sige, Eric Cross. Ay na ako. Anamang matan, umadanin ni anati si Rayo si ka McDonald Albano, palagi pang man ni Victor Aquino nga kuha pa gamot nga adult arthritis na dudad tuma nagriga nga taga arthritis. Di ba? Arthritis. Isa nang baglaki kinta adaki di dati dok honesty because ko nga buy one take one at 1 to pay laong. Alahan damat na ilako kanya guys nga kumako ang tamat no kati di pa newly harvested nga dok honesty because di talikudan ata di dok no kwan aglalo no dati adamari na kuma di sa kalman. Kasi dati aling buri-buran na nagdokhan si Ibito sa Manlatan si Carita Espanya Kalegan. Di nga niyan? Ala, ni ina dikot agsubsublin to for our last leg dito anya aya guys ket sapay kuma ta adda kayo pala dita adto ti watchers ko adto pala dito agdengdeng nga madama luto na. Agsublim to ni ina di guys para iti dito maudi nga parang dito anya aya ni 4 RPM 639 kHz Radio Ronda. Commercial break muna from the technical studio.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, at bukti pag-alap ko. Ako tinitilak na ibigay ko, mga nito, kayo na rekisiti ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti putunan. And then active pa rin. Hindi nga makabangon. Ang ita, tapos simata na, lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikisiti ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi kaya bilang na nakikili ko si Doktora Alita. Ayan. Nagsubsubli tayo man yan. Kung ni Eric Ross, enough time, February tita, kung na February, agawit kami palubos apo for the Sarateños coronation. Kung na for the Sarateños coronation. Di ka di, ay, deti kwa, deti piyesta iti Sarat. Tita Jackie Luis is also watching. Talaga inay, ikanak man nga ro TV because kon ay ina di ko na nawad. Deti in promise ko nga TV because kani kita Jackie jakbot lama ito doon ta makigudwa ka to deti inyawid ko nga good for a week ko kuna magtingkwanap. Jana Krista Jana Krista Garo, gayam. Jana Krista Garo is also watching. Good morning kada kayo amin. This is our last for our program and nakadado nga nagsasalitaan Korean pop, nadigite gagang sa kaston. Iti pagyanag iti NGT, Nature's Greatest Treasures apo. Ikwak man lang I would like to reiterate adama pasamak nga award giving nga awards night ko kidati July. I believe it will be on the last week of July. Di kito apo dito we say ako na the World Council Excellence Awards nga dito ikaskasa iti grupo dito a humanitarian nga ni apo professor, pastor and doctor. Dr. Bobby Brimon who is the head minister of the World Council Excellence Awards. Di kito apo ikikam tayo digiti maawardan digiti tattao, people who make sense in their life, people who make sense in their line of work. Kanda gitay individuals, organizations na mangmangtod iti kinasaya at mangmangtod those who gives back iti pamilyada, iti community da, ken iti dumapay iti linya nga mapanda pagikutan ken pagupobraan. We need individuals like them who are giving nga isudak ket nagbalin nga nasaya at ato digit inted ta. They made an impact to the community na kunada. At the inted da nga napintas haan nga pinansyal, haan la nga panugit their good deeds. Good morning Jody Castillo. Hello Igoy. Congratulations. Lumabali lang nga ma-awardan digit nananang paikat I should be giving also awards kadigit nananang nga ti asawa da like Georgie nga ni Jody Castillo nga ti asawa da ket are working abroad tapno masuportaan da digiti pamilyada digiti tattao nga maikam ti awards and they need to be recognized by the government or a private entity like World Council Excellence Awards. Isu nga
Adapay second batch, adapay third batch. Kada kayo amin nagdengdeng ganyan kaya kakabsat. No, amuyo nga tao. No, amuyo nga tao. Kada nga tao or grupo. He was able to make an impact in the society kung nangarot. At mabalin tayo nga i-refer isuda, mabalin tayo nga i-nominate isuda as one award. Ditak no ma-recognize ba't nagiti kabailanda. Kung ma-recognize ba't nagiti nagagapuan nanda. Shout out man kadagiti kabagis ko inadi ko na ni Jonas ni Mang Kati. Actually nagsasaruno kayo. Ay Mang Kati Castillo Belong. Ay Jonas Joji Castillo. Ay Jonas de la Cruz. Kani Joji Castillo ko na. Thank you inadi ko na. Of course at Pepex of nagligat ka balin nga ina ni Joji. Tilakit kita nakat ni Igoy, di ba? Tilakit kita nakat ni Igoy. Nung anak ka dikit kita nakadlang amul mulagatan kat ni Igoy kat agbasa, mapana kita intip, mapana itulod, mapana sunduan, mapana ikanti balon na, ilabaan na. As a mother, deputy may isang bukasyon. This is a vocation. Nagkukadetoy, nagrarana. It is the toughest job is to be a mother. This is one career na talagang career nga manipod from zero. Hingga na nga agaling nga makulfil. Oray tupay agap apuko ka iti Pilipinas, di ba? Oray agap apuko kang supsuporta ang paylaon, di ba? Uungtan na. Juan kaduana di dyan. Kanimang kati apay, di ba? Joji or sino ina? Kunanan. Juan ni Joji or sino? Tingnan ti may isang ina mang kati kat nakadto ubrana. Aglalo no working mother, aglalo no single mother. What do I mean if you are a single mother? Ni nanang mo, ni tatay ay asawa, mag-ubra abroad, no, nagsina kayo, dili ti single mother. Tapos tahan lang ang financial tinaskan. Your psychological, your emotional attachment, and your physical attachment to your kids, dili ti kapipintasan. So maruno lang ang tikwa. Of course, we need money. Kanang ibagbagang kasta. Thank you kabagis ko, Joji and Jonis. Kitang agko ka dito. Kabagis, supporting kabagis. Kabagis, loving kabagis. Kuna na dito yan. Ay, apo, what are your plans today? Ana, digiti si Dayo. Anak si Dayo Mangkati. Simrekan Mangkati. Deding PM ko kita. Awampay, ore lang kumakwa. Vitamina, pampalakas ng resistensya. Uno paracetamol, magtagkaman ti paracetamol ta. Ibunong ko man kiti senior citizens ta dita. Uno para oyek, puso ti oyek kita. Diba? Yes, una na ay sibra kanu ni Mangkati. Kumusta kayo amin dita, Dingras District Hospital. Anak si Dayo, gagayan kan kakapsat. Kada kayo amin nga nagdengeg, nagbuya. Kada ti programa tayo itata, naimbag na aldaw yung amin. Kaya sapay puma, ikan na tayo ni Apo Diyos iti lakas ng resistensya, lakas ng katawan, everyday positive energies. Dete makariin tayong sapay pumata, ikan na tayo kanayo ni Apo Diyos iti dete napintas nga napintas nga pampanunot. Di amin, rabong with sanuyot inabraw. Ala kumita tanto sponsor takas na saya at kami met inagi ko na. Thank you so much Mangkati. Di Mangkati kat maminsan lang ma-requestan dito yung talaga nga mangtenta para kada kita medical mission tayo at dito mapatekikan na susuportaan ni individuals na maikat ori paracetamol mo lang lumagan mo. Good morning. Kumusta amang kay nanang ni Mang Grace Bautista nga Dadya Marcos, digiti pagbakat. Hello Mang June. Hi Dexy ni Jaja nga madamat kulay na di balay. Madamat papintas digiti agre-red war. Congratulations kadi kita amin nga nang nanang nga nagpa-red war kang tatatang to our family. Di kita memes na congratulations mo kada kayo. Job well done. Kandi kita estudyante nga tuloy-tuloy na nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Para kadi kita nga nag-red war, ituloy yung panagbasa you guys. I am encouraging you ni inati urehan mat nga professional, urehan mat nga kuang pakikita na digiti efforts ng estudyante nga kaya dati agbalin, kaya nga agbalin to be successful and to reach and is still chasing their dreams. Di nga min? Dati ni ina di gagayam ken kakabsat, para iti sabali manen nga episode ti anya aya sabi ko mata, dati pinangdengdengag yu kanya kakasakat, adala tani kitay, na itid kumat nga isam, adama dati na itid ko nga kaplastikan. No kaplastikan adamat sarcasm, no tamaan ka, amo mo inagnaganak, nga most of the time titid ko ako nga kasakat. Charot lang, digitay sa sarcasm. Into namin sa naparang ko kat, digitay ito ang pagsasao. Digitay expression ti Ilocano, tinaglabas, nga imutagtikan tayo tuman kat, dakil tinay ito, namat nga ragragsak iti kaungan tayo namang magtidigit nga expression, nga nagkakauna, nga napantay inban banaw baw, idi ubing tayo pa. Di nga min,
Barangay Kansabong Karabasa, Ina Kunana. So, ladies and gentlemen, this is Ina D. Still, iti Dokhanis TV ko sa dagayam kang kakabsat kat buy one take one iti Drug Source Association of the Philippines ket iti Metro Manila and soon iti National the Generics Pharmacy isu tinlisensyado to dispense and sell ti Dokhanis TV because which is forever buy one take one at 1-2. Kunana. Thank you so much, Lord. Again, this is Ina D for Anya Aya para iti RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda saying bye for now guys, take care kada kayo amin agan ano kayo kadigiti motor dagiti mapan beaches madigiti mapan agsim-swinging yan digiti karkarayan kadadang tanong please take care apo naliga nakataduti ayat adayo ti aksidente ayat dayo digita nagsim-swimming yo nagsim-swimming kayo hanggang ditinoro nagsim-swimming kayo hanggang tiping nalasog na kayak iti mapan yan diata nga adalem kasi nurin nabakan you don't know what will happen no nakarinag kayo dadayo na ako dos lang nakadel delikado. Please take a special care nindot to iti papanan you even while you are driving. Happy lunch kada kayo amin. This is Ina D4 Anya Aya. Bye for now guys. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya Aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya Aya. Anya Aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya Aya. Anya Aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaon ganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya Aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.